gakomeye kandi kakaye kabutindi cyane kubise nk'inkuba itunguranye nkakibona ink'icyogajuru mu kirere cyose cy'u Burundi, aho Bujumbura, Bukavu, Uvira, Cibitoke na Kavimvira. Ni amakuru y'inkuru y'amarira, intimba n'imiborogo by'abasirikare b'u Burundi nabyo bikomeje gutabaza batakira Uwiteka w'umutegetsi utegeka abandi ngo nibura ntabarinda inzara yabazongeye mu mashyamba ya Kongo kubw'ubucuruzi buvanze n'ubucakara bwa Perezida Evariste Ndayishimiye uwabashoye ngo arashaka ko baguranwa amabuye n'amadolari, mu gihe Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo iyo atekereje imitungo n'ubutunzi bw'abandi baturanyi umutima utangira gutera umutota gutekereza uko yatera intambwe agataha ikongo atitaye ku nkongoro yaho yicaweho n'inkongoro izi gukongora abakomando be kakahava. Ni mu gihe n'ubundi Burundi bavuga ko ibyo bitambo Neva yatanze ubwo yavugaga ko abasirikare atari abahungu be ngo aboherezayo bashaka bagashira akibikira amadolari. Ubundi se ko kuri ubu abenshi batari mu gitaka bituriye mu bitaro bya Kamenge, naho se Barundi nyir'ubutungane ataramiye muri Ntare Rushatsi afata ziterepu buri kanya ingabo ze yoye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimuhamagara ngo arosa afande sterepu ya sasa Lieutenant Colonel Sibomana wari komanda wa batayo Tafoke baramwishe nawe ova Ndayishimiye nka komanda n'abati rogerojya baramwishe nawe bareka Abarundi babyara buri munsi sha. Ibyo ni bisanzwe ku rugamba, endelea na mapigo na morale nyinshi, unanipata askari si mchezo. Ako ni akazi k'igihugu. Uwatangaga sterepu n'abati ndiye fande tunaendelea, ariko subundi ni urukundo rwishi rwashajije Perezida Evariste Ndayishimiye akunda abakongomani kurusha Abarundi. Amakuru y'ibanga ava mu bakomeye ku butegetsi bw'u Burundi avuga ko ngo umusirikare umwe w'u Burundi yatangiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemerewe kujya ahembwa 5,000 by'amadolari y'Amerika ku kwezi, ariko bikavugwa ko uko ingabo za Ndayishimiye zifatanyije n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zagiye zitsindwa urugamba kuva Goma, Tshisekedi yahise akata 1,000 buri musirikare basigarana 4,000 by'amadolari. Bongeye gukubitirwa ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho bamburwa ikindi 1,000, Bukavu naho bibuko. Naho igihe batsindwaga Uvira ngo naho 2,000 bari basigaranye, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahise ayakoma umufuka ababwira ko ntacyo bigeze bakora bahemberwa ngo barutwa n'imbonerakure zitagiye gusebya igihugu. Gusa ngo byose bisa no kwiyeremeza ibitazemera Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo afite inyungu nyinshi muri iriya ntambara atitaye ku ngabo ze ziyishiriramo, kuko ngo usibye amadolari anyaga ingabo ze ngo yaboneyeho no kujya kurwanyiriza umutwe yita umutindi urwanya ubutegetsi bwa Red Tabara. Ngo anereka isi yose kandi ko ngo igisirikare cye gikanganye cyane kandi kitavogerwa, ariko ngo yabonye bamwe mu basirikare be bafashwe matekwa n'inyeshyamba za M23 ngo ahita yitura ku butaka agatakamba agatangira amashengesho nka pasiteri. Ikindi ngo nuko nubwo iyi ntambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi itanga ishusho yo kuzaramba ikanarambirana, ngo inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye zimutera kudakuraho ingabo ze, ngo nuko hari ibirombe bigera kuri 3 byose birimo zahabu, koruta na diyama mugenzi we Tshisekedi Kirombo yamugabiye nka garafu rero we atakirasha nawe ujya wikuriramo agasabune n'abandi barayasahura. Ni mu gihe amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi no mu nzego zitagira aho zibogamiye avuga ko abasirikare b'u Burundi barenga 20,000 binjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu 2022 kugeza mu 2026, ngo nibura barenga 4,000 byose bamaze kuruhuka. Icyari birukasaga hariya batanatamiye na rimwe kuri ya madolari bakoreye hariya rwose. Ku rundi ruhande
ngo ibi icyo bimariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngo nta kindi suka aziko cyangwa yizeye gutsinda urugamba, ngo ahubwo nuko aba yereka abaturage be ko ntako atagize ngo arwanye imitwe yitwaje intwaro nubwo yamutsinze ikamutsimbura Rubaya mu mabuye, Goma, Bukavu, Masisi, Sake, Kichanga, Kanyabayonga, Kibirizi, Mweso, Rucuru, Sange, Uvira, Kavimvira, Rwindi n'ahandi henshi. Ibi bituma kandi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kibona akanya ko kuruhuka kigashyira Abarundi na FDLR imbere, maze bagahangana na M23 naho cyo cyagiye kwiteretera abagore beza kitamirira za mushikake kirenzaho za byeri, ngo ibyejo bibara bejo nyine. Gusa ibi nibyo byabateye ubute bata umutwe aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irita Burundi n'u Rwanda birenze inshuro 40 zose, itera hejuru itabaza amahanga yose, isi yose, iminsi yose, ngo nyamuneka nimudukize Kagame yaturembeje aho hose, usibye ko nta na gihamya ubundi igihugu kingana n'inzovu kuriya kibaye gifite abahanga batari abahinga cyatabaza ko cyatabazwa koko. Ni mu gihe noneho ngo igitangaje ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi Tshilombo baherutse kuvugana ko ngo M23 yabananiye bashaka kwiterera u Rwanda byoroshye, ngo ubwo barashyuha Ububiligi buteraho kashi, yemwe inkunga ziramanuka, yemwe karahava. Ariko ngubwo bafataga gahunda yo gutera u Rwanda akanya gato basanga ahubwo natwirwaneho yonyine yabarembeje hariya muri Minembwe. Museveni abyumvise abihanangiriza kurati, uwo mugabo mushaka gutera nanjye namutinya na kera ntakina, ni umwana twareranwe, musigeho musigasira amahoro, ahubwo mutishuka mugashira. Yewe gahinda we, erega ngo na Ruto wa Kenya abatejemo, ngo murashaka u Rwanda kuko namwe muzi dutinya twese, ngo gusa niba mushaka umuriro muwatse muwucane, uzabotsa nigaramiye hano Nairobi wanjye. Ubwo erega Uburundi aho bya bitwaro bwari bwahawe buhita bubyirindishiriza imipaka yabwo, Kibitoke, Kirundo, Burundi aho byinshi cyane, ngo isaha n'isaha byahinduka n'ubundi bukabyerekeza i Kigali nk'uko Neva ajya bivuga ngo yewe Kagame ndakubarire, untera uturutse Uvira witwaje M23 nanje mitaca mu Kirundo Bugesera nkusanga i Kigali vuba cyane nk'isasu, usibye ko naryo ritinda cyane kandi uranzi ndakaze cyane kuva na kera rwose. Mushaka mutinye ndi General Major Neva, nkaho wabwira ari Kapurari cyangwa Soruda mu ntambara nyine tu. Ubundi ingabo z'u Burundi zatangiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahagana mu mpera za 2022, zikomeza kwiyongera muri 2023 ubwo imirwano yakomeraga cyane. Umubare nyawo ni watangajwe ku mugaragaro neza, ariko abasesenguzi bavuga ko zari hagati y'ibihumbi 3 na 5 birenga, nubwo bivugwa ko zagiye ziyongera uko iminsi yagendaga ishira. Bigitangira zoherejwe mu rwego rwo gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya inyeshyamba zirimo n'iza M23 bijyanye na EAC. Hari igikorwa cyise East African Community Regional Force cyatangiye 2022. Ibihumbi by'ingabo nyinshi z'ibihugu byari byitabiriye, byarimo Kenya, Uganda, Burundi na Sudani y'Epfo. Nubwo yasigizwe n'ibihugu 8, si byose byohereje ingabo icyo gihe, kandi umubare wose warirwaga mu bihumbi 4 kugeza kuri 6 byose hamwe. Ariko
zaragiye mu byiciro bitandukanye. Gusa nyuma ya EAC yaje gucyurwa nabi cyane mu buryo busebetse, ariko byagenze bite ubundi hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na EAC ubwayo? Ukuri kuri iyi ngingo nuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atigeze yishimira na rimwe uko EAC yakoraga, ngo kuko EAC yo yari igamije kugabanya imirwano no kugenzura ibice gusa, naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yashakaga ko EAC ikora nk'abacashuru ikinjira gikomando mu ntambara ikomeye yo gutsinda M23 burundu. Gusa nk'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yigeze kuvuga ko EAC itari gukora bihagije, yemwe ngo ko nta n'ikimumariye na gito, mu gihe abatoto ba M23 bakomezaga kwigarurira ahandi hantu hashya, hakaba harahise habaho kutumvikana gukomeye cyane ku bijyanye n'uburyo bw'imirwanire, maze amaherezo 2023 kugeza mu 2024 ingabo za EAC zigasohoka muri Kongo ubutareba inyuma ziruhutsa umuriro zihunze. Ariko ibi byose nabyo byasize icyuho mu mutekano, bituma Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishaka izindi ngabo nko muri SADC, nazo zatsinzwe zigataha zidasezeye nk'ibisambo. Abasesenguzi bikanga ko Abarundi bo ahubwo bahise bigumirayo bashaka ubuhungiro ndetse no guhunga ubukene. Ibi byose byahise bikomeza gukomera.